Pirthe munit atum thengpi thengprang le do polote ke mesen atomon ahwarmon pensi munit ache the reng ibomlo lasi thengpi henlo ke the tan ke cerai kom nang ji lapen kapacan nang jita munit arideng along si dolo lasi akenang sot nai polote thengpi thengprang ta isonlo lason si phuluni pherangke klembang atum chepatir pi pon pen thengpi ke e jai mek peman ponsi phuluni hei thilong pen pherangke lapen phuluni forest econ bed western reng dogmoka tum pen chelangsi Polonia hi thialong pen thengpi ke e pangcheng pon pen tarabasa langherang picnic sport along tame kapang thera sai deng et aphit thengpi arong ke e pon ajai mek peman pon laso long Poloni forest econ bed ranger ronjukro lapen arisang ho tum chetong dun lapen thu tarabasa langherang picnic sport along maipu robening ti dun maipu ajedrong par januing ti lapen rat sai klembang phu fencing teron atum aluhi aman pen chetong dun si bangso ajai mek along RD Cipidun lapen lapu pherangke ahin penta budho sing hanse arun ingti kathar lapen ari sangho tumdo anatum penta RD doklong pen klem cepaduk ponlo bonta penang an aluhi kachop hapang jang penang an do ponlo bonta apor kache tonte dat pen ajok nang chetong dun long le derlo pusi penang anatum pen biltan nang pachini dun bonta bangso ajai mek mesening samjin pen pachun ponlong lo Poloni pen barithet tok bi report Time News Diphu Ingdeng heni BYF Football Champion Cup 2025 pini angdung kiti ke pamanpon Ingko rasir kep vosika chiklo lakhain ko rasi borjan kontisi angkang HDP mil jeng pathok lamlong EM Surjorong Parasa Burakali tangtung e Longkumar Chikimo menten pini ingdeng heni borjan youth from BYF Football Championship Cup 2025 angdung kiti ke pathupon Bangso BYF Champion Cup 2025 cepatir pipon borjan youth from pen cepatir pipon lo lapen bangso angdung kitia mai long mai caripon BYF mai pu on teron lapen koncun bang angtong hanse pen mai alam the lapen aluhi pachini pon lo pini angdung kitia mai long aluhi sarpo man pen borjan EM Surjorong par KAAC man peng aluhi pen sangpi elina rong hangpi tung elong kumara chor lapen EM Surjorong para sopo chisongrong par phapangjang aluhi man pen Food and Civil Supply Board Chairman Philip Teron Nobin Terang Chairman KLDB Sardili Bay Bokajan Municipal Board Chairman Borjan VDC Chairman Sonaram Singnar Borjan BJP Mondor President Sundor Tiso Kaman Tiso Secretary HDP Sport Association SSA Horsing Timung Labor Board Chairman Chandra Singh Teron BYF Advisor Sekhor Timung Advisor SSP Chopha Aluhi Pen Jonas Singh Teron President KCS Borjan Jun Harlongbi Kathar President HDP Bajar Committee Chandra Timung Chairman HDP Lems Desoy Teron Secretary KSA Central Committee Lapen EM Surjorong Parahem Tum An Chetong Dun Lapen Karbi Jutang Astong Lapen KSA KLA Lapen XVDC Chairman Rasbu Teron Lapen BYF Abitung Atum An Lapen Pinang An Ketheki Ding Atum Chetong Nungsi Bangso angdung kiti kapathu ajai mek along RTP dun rinti lapen bangso angdung kiti pathupon lake Hills United FC lapen Amlokhi Sport Association angbong si pathupon lo lapen Amlokhi Sport Association atum kethek serajok 2.1 goal pen Hills United FC atum phan parempon si Amlokhi Sport Association atum chepahai pon lo ke hai anong e tangka 70,000 lapen trophy pajir pon lo lapen adun thu anong e tangka 50,000 lapen trophy pajir pon lo lapen pini angdung kiti ke pathu ajai mek mesen pen pathu pon si mesen pen paman pon borjan pen biren teron report Time News Diphu Hills United FC yang masih kelapa koyon bagdolo lah masuk tempat ni kan kuning kau bag tu pen masih kecing sikit ni suruh aku boleh di forum 3 pon tu hantong Fancy la pempu on peron la pempa teman kita langsung ke klaim ke dalam cepat juga jadi itu lah masalah ini lah soal ambung dia pakin pun hegla masalah ini kan masih nilipu kumi long kamar untuk beres semua orang tu suning kita padulo pining dulu aku muning tak ko langsung kan lah masuk tuhat padu pun hegla pasal ini himpun sini pun dulu kalau nasi football pas ni bang kalau sini kalau kita membawa sports club jadi game sports club itu pulang
Pilih World Cup dan Cengok, Alpin, Tok Anu Antara masih langsung kita tupen ada KDP Arab, ada Borjan Arab, apa kami adung raya tung, kado kami football itu tuh kayak tung aning kirum duko, apa kami visual jangan tung langsung iklan kita mulai, cepat dukun karena ini alam tung kado kami akimi tuar ke Jepun, kalau langsung tuar langsung ke Jepun, langsung bangsa lah BYF mana boleh sama tumpeng kono, macam apa kecil apa ya lah. Nampak kami ada HDP ada pan, macam HDP Sport Association langsung langsung hanya curu panang dia langsung langsung platform kita kan. Nampak kami langsung ya kongran kan kecerap dun, langsung langsung cukup adin kita ya kong kita yang langsung sambil kan kecerap dun curu panang masih itu kadang masih yang betul betul mau hang kadang lampu sport culture domain itu kadang ngomong mereka yang langsung kalau bangso kita fling pun siang pun itu semua cup kemudian itu cup sampai 20 gitu kemudian kalau isi contribution mana isi hal bangso sport culture itu tangi kan siang pun itu kalau masih itu hilangan kami wan maka cara ini diklaim dengan ada pengorang pencet itu bahkan memang di cara punya untuk siapa masih kalau kita diklaim untuk diklaim untuk pada diri masih milihin dan kalau itu Ningdeng hini BYF mate Borjan Youth Forum Football Champions Cup ningkan suri hini raingko rapko aparman tini Jutsiaran niklo mate angdung kiti final patu pon niklo sila bangso akapatu jay mek TV pon lage jasemer nitum tunge long kamar chiki muamen kan sibi pon niklo tunge long kamar lage man ke do iam surjorong pasar asar burai niklo sila bangso ingdeng hini BYF Football Champions Cup ini sengkan TV pon along keceng benonan dor klub adihin nang herap dun lage man ke do iam Sojorong pasar ayun bensin nang rapun lo sila bangso pini kapat tulong lagi jasemet angdung kitia long ke Hills United FC dipu tapen amlokhi made rong thilu Sports Association atmanu je popon lo tapen ke hai bangke rong thilu tumse hai lo sine tung la bangso kapat tupen isi abirta rara phan pikang tunge lahen lo Borjan angkang mate Borjan constituency long ta owe kimietum kapat tuan ning ke hangdo apo selang le ton phan lang tu kon akenang soto alpor sitame jasemet nonapor rakia hormu kecho rakia hormu kirim pen ongdung owe kimi arta ke jo matong halang to makai ke phalang no khai thekno silahai kapat ki bipen inut pe nut aning rong pen lahai pen rasap ki jok atowar wan thekji mene ko pesine tong la bangso BYF Football Champions Cup bang e bipon iklonglo sipini la bangso ingdeng hini BYF Football Champions Cup ki bipon me senmen kichun ponlong ajok ni likecheng si em Sojorong pasar phamchoro iklo la palang le tom hem tunisia phamchoro iklo la pen ladak HDP Sport Association la pen HDP arat Borjan arat la pen nilitum BYF aklemang fu klemang kidona pantame kachoro chapajor pone media itu umpan kadom kilo ini tu madak BWF second BWF championship ini tu amki sport sampai damlo tapi asal kota ke ini tu kami after 14 years itu final kita long lo itu amki sport sampai ke so kan ini pen sport sampai sengdet pen ke itu final long le pina pining bang ke itu final long lo after 14 years ke tapi non tamela lo kado kami kami itu tuning pen sih itu batai lo itu prepare kalau dalam misalnya tim enun po itu mam kita long nam sih tangi atau semua ada kan sih aning kerung punya mah atau kita sih tuning itu mudah public itu dinat bilo masih lapeng ke interest lang celo masih pinian tapi pini audience tapi kado kami tapi aning arong sih bang lo dan masuk ke bang audience bang ini pen kado kami audience bang ini sih itu macam high lo pini masih kado kami tapi tuning lo non itu mam ki sport sampai ini champion dam lo next ni jongjung ning mathake non Borjan atau MSC Cup tame champion tuane finally hin pen ane bori dun po napen idea chi pachoi pote champion da ban reko pen tamela Borjan MSC Cup champion ame tike ta so khela long ke ri ndelo asi kado yang tum hana pini ni tum ingkan krip pen ke hai ke ni rong pik lo mathe kai long ke lain lo ma kuji thek long lo
Kasi kado ko itong penang tumay churu lo lapen. Kado ko pini lada. Kaso biaya ka tim na me di churu lo. Atimane aprang mga pa tek teng ka ta advisor dun lo. Kami ni ta por video jo ni silang do chiram long lo. Kami na so chiram mo pini lang tum khela ka pati long ka ni tum ahin na me ang sports na me pa champion na ko wanong lo. Kasi ini hin peng lapang sinang tum han tek ko.